درود میگوییم با شما بینندگان عزیز شبکه سفینه. این برنامه نوبتی خونه تاجیکستان است و امروز ما قرار داریم در خانه اپای قیمتوی و برای ما یک خوراک بسیار بولازد آماده میکند. خوراک معمولی است و واقعا هم در فصل گرما استعمال خوراک‌هایی که از سبزیجات تر و تازه خب آماده میشوند بسیار فورم است. و بار دیگه سلام علیکم. سلام علیکم. امروز کدام خوراک رو آماده میکنین؟ خوراک ملی تاجیکی ما قروتاب. خیلی خوب و من فکر میکنم بینندگان عزیز که شما بارها در برنامه خون تاجیکستان دیده اید قروتاب رو و در هر منطقه و امروز خب قروتاب ما چی نامگذاری شده است و الکی پای میبریم که چگونه قروتاب میشود. قروتاب ما قروتاب ملی تاجیکی نام قروتاب ما قروتاب زمچرود. قروتاب زمچرودی همینطور است. خیلی خوب. یعنی بینندگان عزیز امروز آماده میکنند اپات قیمت‌های قروتاب زمچرودی و پیش از ثبت برنامه الکی خودشان گفتند که این قروتاب ها مانند با آن قروتابی که در دیگر منطقه کردند مانند نیست و یک سری مخصوصی خود را دارد و تا کدام اندازه این سیر را با ما افشا میسازند اپای قیمت‌ها یا نه این را وقت نشان میدهد و اگر افشا سازند خوب، اگر افشا نسازند نیست خیلی خوب، زیرا این اختیار خودش است. از همین لحاظ ما را همراه باشید بینندگان عزیز. این برنامه خون تاجیکستان است از شبکه سفینه. یعنی سرول بینندگان عزیز از گوشت خوب آغاز میکنند پای قیمت‌های با کدام خاطر؟ با آن خاطری که خوب در دو قسم گفتیم در دو جا جریان میگیرد همین پخت و پز ما انیقتر شما کردن قروتاب. یعنی برای چی آغاز کردید از گوشت اول؟ برای اینکه این کمتر وقت را میگیرد و ما این را زیربانیم. خب من تو یک مدت معین از اینجا میگیرم بینندگان عزیز روغن رو زیرو میزی ما کمک احساساتی است از همین لحاظ هیچ بوکی نیست و خب گوشت رو گفتیم میده میکنید و چون شما گفتید که یک سری خاص خود رو دارد و در منطقه خوب گفتیم جماعت دیوتی زمچرودی نوحیه ورزو و میبینیم که در اینجا همه سالا وقتی که چورابینی های میشود بخشیده با جشن ها سنه های بسیار هم مهم همه وقت فعال هستند. همین طور است خاصتا انمون بانوان و کدبانوهای خوب جماعت دیوتی زمچرود. همین طور است. خیلی خوب. خب فرقیتش در چی گفتیم؟ الکی اگر امکان باشد علوب دیگ رو در گیرونیم. همین طور است. علوب رو در میگیرونیم. برای کمک میکنند بینندگان عزیز برای ما باز یک اپای خیلی عزیز و مهربان ما کمک میکنند. خب اپای محرمای و مرحمت شروع میکنند علوب رو در میگیرونند و من میخواستم یک چیز دیگر رو از شما فهمم که عموما در همین منطقه بغیر از خوراک ملی که امروز آماده میکنید شما قروتاب یا خود قروتاب زمچرودی کدام خوراک‌های ملی رو آماده میکنید؟ باز شکراب میکنیم، باز دالده میکنیم، باز شیر برنج خوراک‌های ملی هست، آش پلو، آش بریده. همون خوراکایی که در دیگر منطقه میکنن در همینجا نیست آماده میکنن. از پیاز تا جایی که من معلومات دارم پیاز رو نیز بریون میکنیم با گوشت. البته اول گوشت رو کمتر میزبونیم بعد پیاز. مرحمت. خیلی خوب خیلی خوب. خب اکنون گوشت رو خوب میده کردید شما شروع میکنیم باز از پیاز. برای چی اکنون خوب هم گوشت و هم پیاز و در آغاز چی فرقیت دارد؟ برای اینکه زیرا ما در اینجا دیگ رو الکی علاوهش در گیرون است. برای که گوشت کمتر زیربونده شد بعد پیاز یک جایی لو میکنیم. یک جایی میاندازیم؟ یک جایی میاندازیم و همش خشک میشه. خیلی خوب. خب گفتیم که یکی از فرقیت های قروتاب زمچرودی گفتیم بینندگان عزیز اکنون افشا شد. یعنی چی است؟ در دیگر منطقه گفتیم پیاز رو اول بالای طبق میکردند و بعدا از بالایش روغن گرم رو میانداختند. اکنون در اینجا خب پیاز و گوشت رو در دیگ چکار میکنند؟ بریون میکنند. هم خیلی است؟ مرحمت. تو اندامی که خب پیاز رو ریزه میکنند اپای قیمت‌های الکی اپای محرمای بعد از چند لحظه
гӯштро вориди дег мекунам ва қайд бояд кард бинандаи азиз ногуфта намонад ки равғани зағир пурра дар ин ҷо сирф истифода бурда мешавад ҳам барои бирён кардани гӯшт ва пиёз ва ҳам барои истифода бурдан аз болои қурутоб. Инро бояд шумо донед, зеро бо равғани зағир лаззаташ, таъмаш хеле дигаргуна аст, хеле болаззат аст. ва чун дар боло гуфтем ки хуб ҷамоати шумо умуман ноҳия бисёр фаъол аст дар корҳои ҷамъияти бонувонаш ва кадом дар ҳамин сол дар соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар кадом чорабиниҳои ширкат варзидед ва чӣ гуна буданд муваффақиятҳо? мо дар чорабиниҳои ҳамин мактаб иштирок кардем. Хоб. ҳунарҳои мардумӣ гузаронидем. Дар он ҷо барои ман вай кардам. атола мегӯям вая. ҳамшаро карда оварам барои ҳунарҳои мардумӣ ки дар ҳамон ҷо иштирок карда. мақоми чандумро касб кардед? мақоми дуюмро. хеле хуб, мақоми дуюм, яъне мақоми ифтихориро касб карданд ва дар миёни ин қадар бонуво кадбонуҳо агар мақоми дуюмро касб карда бошанд хеле оли аст, зеро се ҷои ифтихорӣ аст ва бинандаҳои азиз аллакай хуб гӯшт бирён шуда истодааст ва тақрибан баъд аз 1 ё 2 дақиқа пиёзро меандозем. акнун ман фикр мекунам ки аллакай кофист, тақрибан 3-4 дақиқа бирён шуд ва чӣ кор мекунем? пиёзро илова мекунем. пиёзро илова мекунем. албатта пиёзро илова мекунем ва бинандаҳои азиз, он нафароне ки тоза ба шабакаи Сафина пайвастанд, бори дигар хотиррасон менамоем ки шумо барномаи Хуни Тоҷикистонро тамошо доред ва имрӯз мо қарор дорем дар хонаи апаи бисёр ҳам азизу меҳрубон қиматой ва як фарқияташро аллакай шумо пай бурдед ки хоб пиёз ва гӯштро дар равғани зағир дар дег бирён мекунанд. дуюм фарқияташ ин аст, худаш беҳтараш гӯяд, яъне дуюм фарқияташ чи аст? мо метавонем бо помидорам илова кунем. яъне метавонед дар ин қурутоб шумо помидорро илова кунед? марҳамат, чӣ кар мекунед? яъне бинед бинандаҳои азиз ки хуб дигар гуна аст қурутобе ки имрӯз хуб омода мекунанд ва дар дигар минтақаҳо омода карда будем, хуб ин гуна набуд. Масалан дар хуб ҷамоати деҳоти Қаратоғ, баъдан дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар ноҳияи Ёбон дигар гуна буданд ва имрӯз куллан фарқ дорад, тафовут дорад ва ман итминони комил дорам ки лаззаташ низ хоб бисёр хуб хоҳад буд. қурутоб чанд намуд мешавад. хоб ҳам гӯшт кати мешавад, ҳам бегӯшт мешавад. яъне имрӯз бо гӯшт аст. имрӯз бо гӯшт аст ва як чизро бояд қайд кард бинандаҳои азиз ки воқеан ҳам дар ҳамин фасли гармо истеъмоли хоб сабзавоту меваҷот албатта зарур астӣ. бале бисёр зарур аст, бисёр муҳим аст ва хусатан ин меваву сабзавоте ки кабудие ки дар Тоҷикистони азизи мо мерӯяд воқеан ҳам хуб табиӣ ҳастанд, беистифодаи ягон маводҳои кимиёвӣ ва барои саломатӣ бисёр фоидаи зиёд дорад. аллакай помидорро низ меандоз агар имкон бошад. марҳамат худатон. хоб дар нигоҳи аввал гирем агар бинандаҳои азиз омода кардани қурутоб омода кардани қурутоб он қадар мушкил наметобад дар як нигоҳ, вале бояд ки эҳтиёткор шуд ва агар камакак гузарад аллакай маззааш дигаргуна мешавад. албатта яъне пеш аз ҳам бояд бо як меҳрубонӣ диққат омода кард. фатирам бо як вай тайёр мекунем. хеле хуб. хуб имрӯз ки фатирро вақте ки майда мекунем, реза мекунем ба таври махсус аст ё ки фарқ надорад? фарқ надорад, чӣ хел бошад реза мекунем. хеле хуб. акнун чӣ кор мекунем? акнун мо то вай вақ шудана мо вай салат шакароват тайёр мекунем. хӯришро тайёр мекунем. марҳамат. бинандаҳои азиз, хуб аллакай як зина пеш рафтем ва
گوشت با پیاز و پامیدور ilova کردن الکی جوشیده ایستاده است بریان شده ایستاده است در روغنی صغیر قید باید کرد بسیار مهم است و اکنون تا اون که خب تو یک وقتی معین خب میجوشد بریان میشود تا بریان شدن پای قیمتای خوریش رو آماده میکنم و ما رو همراه باشید من خلال نمیرسونم و بیننده های عزیز اون نفرانی که اکنون به شبکه سفینه پیوستن بار دیگر میگویم که شما برنامه خون تاجیکستان رو تماشا دارید و امروز آماده میکنند اپای بسیار مهربانمون اپای قیمتای خروطابی زیمچورودی و فرق دارد با کلی گفتیم یک چند فرقیتش رو علاقه شما دیدید و زینه دویم نیز پسی سرگردید و اکنون نوبت اون رسیده است که چکر رو آب کنند همین طور است؟ البته مرحمت و خب چکر رو آب میکنند و میبینید که علاقه خب نانهای تاجیکی بسیار هم بالذات خب برای هر یک شخص روی الهامی تازه میبخشد و اون نفران اون سیاحانی که به تاجیکستان تشریف میارند یکی از اون خب چی گویم لحظه‌های فراموش نشونده اونها اولین مراتبه نون تاجیکی رو میچشند و نانهای تاجیکی گوناگون میشوند. ما بارها گفتیم در هر برنامه میگوییم که خب جوانان خب بانوان جوانی تاجیک باید آموزند از بودای پخت و پس کردن برایند بخصوص خوراک‌های تاجیکی رو پختر توانند از بودای پختنش برایند نه تنها خوراک بلکه البته چی میگویند انمون زردوزی همین طور است خب برای همین چی باید کرد خب چی باید کرد که جوانان آموزند برای اون که همه جوانان باید برای همین کار دعوت کردن در کار آموختن در کار جوانان را برای که در زندگی اینا همه در کارن خیلی خوب هم خوراک ها هم هنرهای دختر همش در جوانان خصوصا در دختران زردوزی البته این هم مادران باید برای فرزندان آموزن خیلی خوب خیلی خوب نزدیک می شود خب انمون انجام و
алакай 70 ё худ 80% хӯрок омода шудааст. хӯришро алакай тамом карданд, ба охир расонданд. алакай фатирро реза карда истоданд, ба охир мерасонанд. шакар алакай об карда шудааст ва дар дег анамон чӣ мегӯянд? зирбак мегӯянд, да? алакай омода аст. акнун шакарро мо ба табақ мерезем. бинандаи азиз, зуда как мегӯям, аввал чӣ кор карданд? фатирро хуб аниқтараш чакаро об карданд, рехтанд ва фатирро баъдан хуб чакаро болои фатири реза карда шуда андохтанд. баъдан хуб зирбакро андохтанд ки дар он ҷо пиёз, помидор ва гӯшт бирён шуд дар равғани зағир. акнун хӯришро помидор, хуб пиёз, бодиринг ва кабудиҳоро меандозанд. ин аст хӯроки болаззати миллӣ, ин аст қурӯтоби зимчурудӣ ва танҳо мондааст ки чашем ки чӣ гуна лаззат ва чӣ гуна мазза дорад. баъд аз чанд лаҳза ин хуб фурсат фаро мерасад ва ман ба шумо хоҳам гуфт ки чӣ гуна мазза дорад. моро тарк накунед бинандаи азиз. хеле хуб, ташаккури зиёд. бинандаи азиз, билохира омода шуд қурӯтоби зимчурудӣ ва баъд аз чанд лаҳза хуб во хоҳем курд дар сари дастурхон. акнун бинандаи азиз, нишастем сари дастурхон ва якҷо бо апаи азизамон қиматҳои мечашем. марҳамат мечашем ва бо иштиёитон ва бинандаи азиз, билохира мо гуфтем ки наздик мешавад ва фаро расид фурсат. лаззати ба худ хос дорад гуфтем ва инамон пиёзро бо гӯшт дар равғани зағир бирён кардед, бисёр як маззаи ба худ хосро касб кардааст. бинандаи азиз, бовари комил дорам ки шумо боро истеъмол кардаед, вале ман ваъда дода метавонам ки ин гуна лаззати қурӯтобро шумо начашидаед, зеро дар зоҳир ба мисли ҳамон қурӯтобҳои муқаррарӣ аст, вале маззааш умуман дигар аст. бисёри сипос мекунам ба шумо апаи азиз барои як хӯроки бисёр болаззат, қурӯтоби зимчурудӣ ва ман гуфта будам ки борҳо чашидаем, истеъмол кардаем қурӯтобро, вале ин гуна лаззати ғайри оддиро ман надидам ва бинандаи азиз гуфтанд ки сирри махсуси худро дорад ва то ҳол ифшо накарданд. гуфтанд ки ин сирри ман аст ва ман ба ҳеҷ кас намегӯям. барои ҳамин лаззаташ бисёр олӣ аст. шумо низ бинандаи азиз метавонед дар хона хуб истеъмол намоед, омода кунед барои наздикон, пайвандон, меҳмонон ва хишовандон. ва ман бори дигар ташаккур мегӯям барои шумо, барои хӯроки бисёрам болаззат. ман боварии комил дорам ки бинандаи азиз низ дида зуда как омода мекунанд ҳамин қурӯтобро ва истеъмол мекунанд ва барои рушди ҳунарҳои мардумӣ, хосатан хӯрокҳои миллӣ саҳми худро мегузоранд. бори дигар бисёри сипос ва бинандаи азиз, инҷо бошад барномаи навбати хуни тоҷикистон ба охир мерасад. то дидори навбати худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед ва дар барномаҳои оянда ҳатман ки дар минтақаҳои дигари кишвари азизамонро хоҳед дид бо хӯрокҳои гуногуни миллии тоҷикӣ. то боздид хайр. ташаккури зиёд. раҳмат.